So nipa neja isaman. Nipa ehu yehu. Nipa ena wenyawa obeyewo. Yempeni for eba dane da womu ebuo ne womu kasa kwom de to edwane yetie ni nyina no aya na wonyina so by one ya na ebi emfa wumfichira what one ma hu ni se we de womu kanekeke o se obi ena wo kan de atwi obi enu antia enso edru one ma na atimi hu se ade we de womu kan ampa se okuku seku onipa ehu yehu ankasa eye nipa ti won sumo de one wo kwa one wo eba one wo esre one ne chele just one ne runs ebe nyina no wunim se owo adwempa owo tirimu papa bi e de efa wo nanso so da wo bedi wo boni awie no sa dan na be hu se Sena ni pay amene ne komene ne be nyina no sena wo mpema na ye chese jamsiri bi na wo ne me esre wo sere nanim na susu wa muna ne tirimu na ede e kire me abusuafo de nti amekasa ensem we nyina sem ye yinua be ma bia na dei wo no chese wo ne se nyame ayamadom wo de adom abo adom so ama wo de fie ba ko aka me fie hu enti wo be hia se me ne mayonko for mene minuanom mene madofonom yenso so ye bebi kan yensa se na ne yatena baby na ya pe drink 1 or 2 bi na ne adokodoko de ye pe bi ne ye de yentafre esa se nipa so ye den ya ye nyina ye beko ye akwakwa kohia ye wuo enso so se ye tinkwam nku ade yenji yanim na ye nua be ma edi ye bebeto edwa ye oba ye nua be ma yi ono ankasa na yonkofo ayi no edi efri atase for asasi so ebra now was celebrating the 30th birthday na the birthday no any for brand cake and a drink ne de keka ehum a video ni mu no timi hu se woni na yonkofo yi enye wo mo cheers wo mo wo hag wo mo ne wo mo esa wo ma chese ne ni agye wo ne wo mo edi eye ensa wo so enyina no utimi hu se na nka ye ni je enkwam na so kwansin ena ye rashe abrantie yi edini kokopie mu ewo ayaresabia a oda ayaresabia wono mu a wo hwa wo se ampa enchene nipa edi eye emia aje se yenu abe meda ho awrewo muda mo awrewo wo mu ntwa mo ho no mo nko embra abrantie yi ato nananom ewo ensedo a doctor fo hwehwe mu wo mo eye beto edwana che se abrantie no poison no ne nafofo no wo mo edi ahia ewo ne birthday party no asiem gift a wo mo ede eba ye se free se ye keko se ye nso se ye denyo de wo didi ko ne yem no enumu ena che se wo mo efa ede poison na ebusuafo menko video no ebra no ne na yonkofo no eji wo mo eni no embra ne eba ya to aso then get money Amen. Cheers to good life, bro. Birthday boy. We are shutting the whole city down, fam. You know, daughter now. Ate. Anything will happen to you, you'll do alright. Anything will happen to you. Hey, sister, Oba, itete, I'm wrong, itete, it's too mega, Oba. I call you, don't like me again there. Oba, you don't answer me, Oba, itete, I'm wrong, itete, it's too mega, Oba. I call you, don't like me again there. Oba, you don't answer me, Oba, Otaki Shapwa. Na abusiafo Muhammadu mani akwakwa koku ebihwe ne fe branches are bright in the near Jesus on himself one more do one more and now a beams one more a don no edi ehia so no we nim say na Judas bi
ewo eye ni mu when you dey kan ya sa nyoma we bi eso na nse ye ntemo bible so mi enumi etwemu video bi circulate sa nso a post ni bi a wono nso so no ye promote no one na yonkofo wo mo eje wo mani drink kura no ba ko sa de hu ya ne se wo drop some substance bi ede to drink ni mu ede ema no later on the tea ya ne se post ni no wato nananom ewo ense do adenti na ye yonko enkoso ye yonko enije ye yonko nkanko eye ye yasa debi o se u yonko ekọ nanim na eya wo yai ene ye bedi for kanu se wa ma yonko entwa nkwa a unsu untwam mu se ene wo ne se wo yonko no wagidi enkofo penasem because of nisika wo chika say wo dress say enu nti wudi ho yaw ene no nti wa fa sa tirimo pono na waye wadwen se wo kunu ede everyone ma wo kunu ede everyone na ne ntade ne cars ne japade wo ne memedi wo mo kai hunu se sanso so ena wonzu no obi edi bibeyo ye se de o twese kan no wowu ewo sekan na nkasa ano enti aya na ye den yenko a enti yensuso ananse wonsuso na wani bre wo yonko no aden ena wonso wonya adwumaden se de ebeya wonso nsa ebetimi aso bibi so na wonso wetimi edu za wo yonko no ne mpempenso no ebi eni bre no entimi ebe wo mu to the sense yi ena wo se wo yi nipa no edi everyone enti se de nipakum aye so simple e de amaye enti se de yeku eye akokompo wuku krampo a wo bre akokompo wuku na wo bre emu akrampo na wo mo ne na mo krampo no wo kum enye easy nanso so ayefo e de amaye yen nipa se yeku ye yonku nipa krampo na eye so easy e de amaye because of ye the substance no ebeto ne drink mu na aduane mu ni bibi mu enu anu no na chese wo e de free atase for aside so na anembia obekire bo ewa asase iso eye den ya wo watwe de ba konfo wo beko na kai hunu se de wudua eno no eno a ena wo betwa abusefo moma yefo we enye afutu de ema ye moma ye hu se nipa ye no wo mo kwa ye no wo mo eba no ema ye mfa hye etirimu se wo mo nyina ena edo ye eye den ya ba ko ede Judas wo mo enti wo na ma na wa ya hweye ewo wana mo ntuo ehun wade nchefa ensemi hu no nso so betimi ede aba abeto edwa ewo tuma gh ye comment section na like videos na share all the social media platform so media ene ekia sikapa that's ne ye besan edi ehia ebi makram